Так, почалося ўжо. Так, пачакайце одну хвіліночку, мяне ўжо нехта глядзіць. Так, я растлумачу, што я буду рабіць яшчэ раз. Я буду размаўляць з беларусамі ў чат-рулетцы ў масцы Пуціна з БЧБ сцягам і проста глядзець на іхнюю рэакцыю. Як яны адрэагуюць. Калі ласка, можете распаўсюджыць гэтае відэа. Я хачу, каб была нейкая рэакцыя, каб мяне нехта глядзеў. Так будзе цікавей. Літаральна проста одну хвіліночку пачакайце. Так. Я думаю, нехта зараз долучыцца і... Ну, добра. Так. Мяне ніхто больш не глядзіць. Гэта сумна. Так, не цікава. Ну, ладно, пачынаем. Тады можа нехта долучыцца. Я пакуль пачынаю. О, вітаю. Хто там? Неважно. Значит, поехали. О, Македония, Колумбия. Ну, что мне Колумбия? Беларусь давайте. Где все белорусы? Бангладеш. Нейкі там уже. О, прывітанне. Як ваши справы? Усё добра? Жыве Беларусь. Что скажете? Жыве вечна трэба адказваць. Прывітанне, хлопцы. Вітаю, шановне господарство. Ну что, як вы там у Беларусі? Красавчик, можешь половину белорусам сказать, что, сука, там должна быть погоня, нахуй, а не просто бело-красно-белый? Ну, чаму? Может быть, просто бело-червоно-белый. Красно-белый это фашисты. Не. Ты разумеешь, фашисты, яны ўжывалі усе нацыянальныя... Дзе ўсе беларусы? О, прывітанне. Няма з кім паразмаўляць. Звычайна больш беларусаў. О, прывітанне! Жыве Беларусь! Удачи, успехов, я тебя блокирую. Не, навошта? Пачакай. Чаму ты хочаш мяне заблокаваць? Давай паразмаўляем. Давай. Вось мяне клічуць Уладзімір, а цябе як клічуць? Як твоё імя? Диана? Диана? Да. А мы ўжо бачыліся, не? Раней. Нет. А, ну тады прыемна пазнаёміцца. Просто я сёння размаўляў уже з нейкай Дианой. Яна мне свой твар не показывала. Я тебя первый раз вижу. Ты белорус? Я ананас планеты Нибиру. Ведаеш? Конечно. У нас на нашай планеце ўсе размаўляць па-беларуску. Нет. Што не? Ведаеш, мы стварылі чалавецтва. Вы просто наш эксперымент. Нет. У тебя маска, и хватит врать. Гэта мой сапраўдны твар. Мы ўсе так выглядаем. Вообще-то нет. Ну попробуй снять. Ай! Не отрываюсь. Ой-ой-ой, не ври. Ну ладно. Покажи тело. Вот видишь, у меня там рука. Рука. Так. Мы Живая. так само руки маем. Просто... Отпусти флаг. Ну,
Я ананас с планеты не беру, я уже сказал. На нашей планете все размовляют по-белоруску. Хватит врать. І гэта наш сцяг, вось. Мы створили чалавецтва, просто наш эксперимент. Мы за вами назираем. И это... Открой рот! Мы не умеем. Мы размаўляем толькі телепатычна. Вось я зараз з тобой размаўляю телепатычна. Знаешь что, принеси ножницы. Что гэта такое? На нашей планете такого няма. Хватит пиздеть. Ну ладно, пакуль. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Успомню острую браму святую і вояка на грозных конях. У белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипять. Стародавней литовской погони. Живи вечно! Белорусы, Путин з вами! Я вас падтрымліваю! Вось, ведаеце? Ой. Так. Трэба паглядзець, ці пішаце вы там у чат. Мяне ніхто не глядзіць. І ніхто мне нічога не піша. Гэта сумна. Ну ладно, будем працягваць. Ой, а чаму такі экран? Што? Мяне нават не бачна. Ой. Што за халера увесь час з гэтай праграмай? Гэта ўжо не першы раз так. Вось, мусіць быць лепш. Мяне было не бачна? Напішыце, мяне было не бачна? Вось, Мікола Гарбуз. Я ведаю, я толькі зараз убачыў. Ну, гэта моя першая спроба весці трансляцыю. Можете даслаць спасылку, не ведаю, нейкі там групы, каб нехта яшчэ далучыўся, каб было цікавей. Ці цікавей, які там націск, я не ведаю. А што там здарылася? Чаму мяне стала не бачна? Было ж усё нармальна. Ну ладно. А меня зараз кто-нибудь глядит в стене? Напишите. Коли будет не бачно. Я зразумеў, але як гэта адбылося, чаму? Прывітанне! Вітаю, шановне гаспадарства! Вас не чутно. А? Што? Давайте я буду спевать. Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчу вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім.
Разбури, турми, мури, прагнеш свободи, то бяри. Мур хутка рухне, рухне, рухне і поховає свет старий. Ну где Беларусь? Белорусы, где? О! О, привітання. Живе Беларусь. Так не цікаво. Знову Росія. Раней було больш беларусаў. О! Привітання. Живе Беларусь. Алло? Ты меня чуешь? Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Успомню острую браму святую і воякаў на грозных конях. У белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипять. Стародавняй литовской погони. Я не тут? А. Привітання. Чого ти Путін? Ладно, покуль. Знов Россия. Давайте... О, Беларусь. Мы уже бачились, давайте Украину. Тут одни российцы. Где? Живе Беларусь. Не, я с планеты Нибиру. До речі, ці чутно моїх... Ой. Вы можете чуять інших людей, ці тільки мене? Тому що я поставив мікрофон. Мені здається, там гук буде вельми дренний. Зараз я по блютузу поспробую колонку. Може, буде лепш чутно. Так, ага. И... Так. А теперь что здарылася? Чому? А, я закрыл. Усё зразумела. У чым праблема? Ось. Так.
Ды чаму мяне ніхто не глядзіць? Хто там? Вось як атрымаць папулярнасць, калі цябе ніхто не глядзіць? Вас не чутно. М? Я вас не чую. Ну ладно. Які у енциклопа жахливі. А где гук? А. Вот в чём справа. Можете нечто сказать? Вас не чутно? А так? В чым праблема? Заўсёды не... Чому просто усё не можа працаваць так, як трэба. А, можа. Усё, я зразумеў. Вообще нема звук поставим на всю. О, Вообще нема вообще звука нема. а, цяпер ёсць. Ротом шевелиш, звука нема. У мяне? Ні, нема. Стоп, але як ты мяне... Звука нема. Як ты мяне разумееш тады? Што я кажу? Калі Просто няма. говорить, ми тебе не чуємо. Записати буде. Це не спеціально. Согласен. А ти нас чуєш? Да. Так подсоедини мікрофон, допустим. Я піду. Алло? Подсоедини його. Не слышно. Вообще, прям. Глухо. Ну ладно, давай. Так, я ведаю, што трэба з гэтым рабіць, каб быў гук. І... Так. Давайте працягваць. Ёсць там хто-небудзь у чаце? Так, я ведаю. Во, ні. Ай. Что там? Они брехуни. Брехуны. Брешуть. Калі вам чутно, гэта не значыць, што ім чутно. Тут часам бывае такое. Прывітанне. Красава.
Живи вечно. Красавчик вообще. Поддерживаю. Угу. Ні, треба не... Жесть нейка потрібна. Мне тут... На меня тут опошний раз кричали, что я фашист. Ой, привітання. Смотри, бля. Что? Ух ты. Живе Беларусь. Нормально. Гэта хто говорить? Убил Путина его кожу, скальп снялся. Угу. Не, просто я Анунакс планету не беру, у нас там усе так выглядають. Ведаєш? І усе розмовляють по-білоруську. Хуёво живется вам тогда там. А? Что? Хуёво тогда вам живется. Или это типа на планете, короче, клоны, да, Путина, блядь? Я думаю, что он такой? Угу. Ну, Путін один з нас. Він просто працює на нас. Ну, короче, там запас Путина. Так. Путін, ён ужо не першы, мы яго ўжо некалькі разоў там іншага чалавека паставілі. Ну, мы ўсе так выглядаем, мы ўсе размаўляем па-беларуску. Путін таксама ведае беларускую мову, просто ён гэтага не паказвае. А яшчэ чалавецтва гэта просто наш эксперымент. Мы стварылі спецыяльна чалавецтва дзеля эксперыменту. Каб за вами назіраць. Свой канал на YouTube. А? Дай хоть свой канал на YouTube, я подпишусь. Вот. Ну давай. Пакуль. Бульба, гэта супер клас абаронь. Бульба. Холера. Бульба, гэта... Путин хуйло. Ребята, Путин. Не страшно, не страшно. Владимир Владимирович, да, вы уйдете? Бульба, гэта супер клас. Абароніць бульба нас ад... Бульба, гэта супер клас. Абароніць бульба нас ад усякай адыпічнай трасцы. Бульба, гэта лад жыцця. Няма лепей пачуцця, чым паесці смачна бульбы з мясцам. Жыве Беларусь. Ведаеце, Путін падтрымлівае Беларусь. Что? Добрый вечер. А? Привітання. О, Господи, прости, не дай Бог. Добрый вечер. Путин просто. Як ваші справи? С погодой. А? Это сладко, Паль. Як ваші справи? У вас усе в порядку? Як там батька? О, привітання. Є таке питання, як там у вас батька? Ми просто з ним розмовляли, але він, мені здається, не усю правду мені говорить. Можете розказати, що в Україні відбувається? А що він підбрехує? А? А що батько підбрехує? Я не ведаю. Ви з України? Ну, я з Гомеля, я тут біля України, недалеко. А, А ну... ви звідкіля? Що? А ви з якої країни? Я з Росії. З Росії? А звідкіля знаєте білоруську мову? Ну, ведаеце, я ведаю ўсе мовы, якія існуюць. Ну, я ж Путін. Путін мусіць ведаць усе мовы.
Вось. Ні, а це що, маска Путіна? Канешне. Ой, гэта не маска, гэта мой сапраўдны твар. Та ні, ну на Путіна щось у вас. Скільки оце воно таке коштує? Щось воно не дуже схоже на Ну, Ні, я серйозно, слухай, ну а ти з Білорусі давно виїхав до Росії? не, я тут живу. Де? На Росії? Так, А, давно на Росії живе? народився. Народився на Росії? А прапор звідки я взяв? Купив на Аліекспресі. На Аліекспресі продають такі прапори? Ага, на Аліекспресі все продають. Скільки коштує? Не пам'ятаю, на російські рублі там було десь 200-300 рублів. А Та маска так. Путіна скільки коштує? А не веду, мені сябар подарив на день народження. На родину. Слухай, ну а ти, от як ти вважаєш, Білорусь повинна Росія приєднувати до себе чи ні? Ні, Не повинна? не повинна. Не повинна. А ти будеш на Росії жити чи переїдеш до Білорусі? Не ведаю. Думаю, Не буду ведаєш? жити, тут буду жити. Може потім ще де-небудь. Ну а що білоруси тобі кажуть? А? Білоруси? Ну, вось не можу їх знайти. Тут. Не можеш знайти? Я теж їх шукаю, не можу знайти. Добре, давай. Удачі тобі. Чесно кажучи. Пакистан. Намасте. І пал. Ом мані пеме хум. Yeah, oh money payment home. Ага. Привітання. Фантомас. Що? День добрий. Вечір. Добрий вечір. Як ваші справи? Як там що відбувається в Україні? Можете мені розповісти? Ось я не вірю тому, що у нас говорять по телевізору, у новинах. А що у вас говорять? Говорять, що там не пам'ятаю, там говорять, що Америка хоче захопити Білорусь і долучити її до НАТО, каб ну, вось гэта усё. Я вас понял. Смотрите, ну, Америка очень вяло как-то реагирует на события в Беларуси. Вот. Ну, протесты стихают потихонечку, хочу вам сказать. Ситуация кое-как стабилизируется, по моему мнению. Если раньше люди как-то более... Их больше выходило, они более настроены были как-то радикально, да, даже, то сейчас как-то все начинает успокаиваться. Я вот на досуге посмотрел, вы же с России, да, я на досуге посмотрел, ну вот сегодня давал ваш президент интервью, вот, ну и там и касательно Беларуси были высказывания. Ну я как бы смотрю, у этого человека все под контролем. Сейчас как бы мне тут решать, да, мы в кризисе в политическом, даже ну, в тупике политическом Беларуси. Мне кажется, сейчас тут сугубо Запад с Востоком решает судьбу нашей страны. Как бы простые люди уже решить не могут. Никто не спрашивает, это раз. Потому что не с кем вести диалог. От народа не может никто выступить. Тихановскую держит Запад. Внутри они создали координационный там совет какой-то, да, который, в принципе, по моему мнению, мало кто поддерживает, если никто вообще, ну, если кто-то его поддерживает, да. Как бы и сам координационный совет заявляет, что он не политическими вопросами не занимается. Вот почему-то у них такие заявления звучали. А сейчас, да, сейчас Запад с Востоком вот, решает судьбу республики. И мне кажется, что восточный сосед как-то больше преуспевает, судя по заявлениям Владимира Владимировича вашего.
по его спокойствию и уверенности в голосе. Дякую вам великий за адказ. Было такое мнение. Тепер стало більш зрозуміло, що там відбувається. Конечно, ладно, добрий вечір ще раз. Да-да-да. Ой. Так, що там пишуть? Вони брешуть, от брехуни, звук є, гук А. Зрозуміло. Путіна вигнали з вашої планети як брак. Угу. Зараз буде ще глядач. Бульба з Америки. З Америки. Путін підтримає Білорусь внутрішніми військами. Путін введе війська. Угу. А де глядачі? Чому мене ніхто не глядить? Што з гэтым рабіць? Путін веди войска. Одночасові прогляди 2. Паспрабую яшчэ кудысьці гэта выслаць. Можа... Пакуль ўсё роўна ніхто не глядзіць гэта. О. Так. Есть кто-нибудь? Тут... Так, Путин, веди войска. Да... Где глядачи? Так. Ну что? Дзе усе беларусы? Куды яны ўсе зніклі? О, прывітанне! Жыве Беларусь! Окей, спасибо. Чему? Ну ладно. Давайте так, есть тебе. Типу, быццам бы ўсё нормально, ўсё звычайна.
Ну вот можно. О, здорово. Стример какой-то, наверное. А? Стример? Да. А чому ти так думаєш? Чому? Ну, потому. Ну, ось мені просто цікаво, чому ти так думаєш. Чому одразу бачно? Сам из Беларуси. Путин. О! Живет Беларусь. Живе вічно. Чому ти думаєш, що я Ех, це вже було цікаво. Хоч не одразу. Кристальник. Комментарий. О, Привет. привет. А ты где? Я тебя не бачу. О. Привітання. Як тебе кличуть? Что? Так, конечно, я из России. Вы не бачите? Хіба ви не бачите? Ось. Але я люблю Беларусь. І підтримую белорусов. Ось. Живе Беларусь. Здорово. Ой, привітання. Добрый вечер. Мы уже з ним размаўлялі, і ён сказаў, што я фашыст. Трэба пачынаць размаўляць па-расейску, а потым пераходзіць на беларускую мову. Вось. Привет. Здорово. Как у вас дела? Эх. О, привет. Як у вас справи? Не. Просто не хапай людзёў. Так было бы Эстонія. Сингапур. Вон. Я бы хотела там учиться. А, стоп. Так, вони зрадили Путину. Так, Путин, веди войска. О, привітання, хлопці. Як у вас справи? Что вы там робите на улице? Ну, просто сидим, разговариваем. А, ну, зрозуміло.
Я яшчэ хацеў спытаць, не ведаю, што... Что на русском? А? Можно на русском. Я не умею, ведаеце, просто я не умею по-расійску. Ну, я разумею, конечно, можа там 2-3 словы ведаю, нешта там, але нават зараз не памятаю. Такое бывает. Ну ладно, пока. До побачення. Да побачення. Прывітанне! Як справы? Все прекрасно. Ой, Беларусь? я вельмі рады. Так, конечно, Беларусь. Беларусь гэта ўсё. Живи, Беларусь. Жыве Беларусь, жыве вечна. Откуда именно? С какого города? З Москвы. Неплохо. Неплохо. А ты? Вот вам надо сюда, к нам в Беларусь приезжать и то же самое делать, а не там сидеть. Ну, не ведаю. Так. Начасовые глядачи. Ну тут есть кто-нибудь? Что там пишут? Ніхто нічога не піша. А? Здарова. Гэта вы з Беларусі, як вашыя справы? Як там краіна? Што ў краіне адбываецца? Вас не чутно. В Украине? Не, Украине. Украина отбивается вакханалия. Пиздец полнейший. Ага, вельмі цікава. А чаму вы так лічыце? А? Ты под Володю Путина косишь, мой кумир. Хто? Хто ваш кумир? Это флаг нацистов-националистов, блядь. Ну, Этим флагом, блядь, полицаи расстреливали, блядь, этих самых евреев в Минске. В гетто, блядь. вы ведаеце, што расійскія калабарацыяністы таксама ўжывалі расійскі трыкалор? Дык можа яго забараніць таксама, не? Я не спорю. Просто нацысты ўжывалі ўсе нацыянальныя сцягі, напрыклад. Я в Советском Союзе, и Белоруссия с этим флагом побыла, блядь, как самостоятельная страна с 90 по 95 год. Лукашенко под этим флагом, блядь, принимал присягу. Лукашенко я не люблю, и этих красно-белых флагов тоже не люблю. Але чаму? Вот так как-то. Ну, Вся плохо видно, что было так. ну, канешне, гэта Чаму? выбор кожнага, камусьці падабаецца такі сцяг, камусьці... Ты говоришь по-русски, вот ты блядь, чтобы что-то сказать, и начинаешь тут мандулы писать. Прабачце, але вас дрэнна чутно. Дрэннае злучэнне. Ладно. Прывітанне. Блять, так обосраться недолго. Ой, ўсё не магу ў гэтай масцы. Унубавіному джаз. Ты там одна? З кім? С девочкой. Якой? Покажи. Не хоче?
Ой, зрозуміло. Что там у вас отбывается? Так. Ой. Так, я тут. Як тебе кличуть? Ти з якого там города чи місця? О, так. Micolo, ĉu vi parolas Esperanton? Certe li ne parolas Esperanton, ĉar li estas eble Швидку скоро викликайте швидку. О! Привітання. Знову. У мяне знік гук. О! Я... Цяпер чую. Ну, хачу і размаўляю. Ты вось па-расейску размаўляеш? Ну, ты па-расейску размаўляеш? А я па-беларуску размаўляю. Ты ў Беларусі жывеш. Вось, ну ты... Так. Ну, чаму мне нельга, калі табе можна? Я сама россиянка. А. Я просто сейчас в Беларуси нахожусь. А. Карцей там возникли некоторые... Та це якісь мавпі тупорилі, ніякої поваги. Десплі ке альдону тіон ен белорусу анкау la белоруса estas oficiala lingua. Yes. Do vi devas pli... vi despli raitas paroli белорусе. Микола, перевести. Мне здаецца, трэба скончыць гэтую трансляцыю. Але я вельмі рады, што ў мяне там нарэшце атрымалася нешта я ўжо вельмі даўно хацеў на ютубе. Печо. Miha Vasalian kanalunka mi povas Pečio, ĉu vi estas ĉi tie? Do iru al mia alia kanalo, kie estas 300 abonantoj. Kaj mi faros alian efiron en Esperanto, en ĉatruletka ankaŭ. YouTubos. Yes. Ĉu 3?
А хто яшчэ мяне глядзіць? Хто трэці? Вітаю. Карацей буду з Кельджиноміджас. Кіл. Рі не волос крібі. Ой, я заблудився у мовах. Етерне крокодиланто, мі пенсаскеві, мі донос альвілі гілон, до мі девас фіні читюн ефірон, джіз, усім до побачення і... Живе Беларусь. Путін з вами, не ведаю, Тарашкевіца. Не, ты глядзі, гэта і ў наркомоўцы гэта таксама вымаўляецца не ведаю, просто пішацца праз е, але вымаўляецца я таксама. Не ведаю. До ми донос альвілю гідон, джис альч... Забыто ўсё ў мовах. Не у мовах, а у мовах. Пакуль усім.